یەکش پرسگرێکن هەری مەزن لە گوندên کو ji jêr kontrola çekdarên Daişê hatine derxistin, pirsgirêka mînên çandî û bermayên cebilxaneya Neteqyayê ye. Ev gundekî Ereb li parêzgeha Hesekê ye. Ku bêhtirî salekê di jêr kontrola Daişê de mabû. Niha ew ketiye jêr kontrola şervanên Kurd û hevalbendê wan yên Ereb de. Asewarên şer li her devera gund diyar in. Xelkê gund dibêjin ji dema got Daişê dest danîbû ser gundê wan ew koçber û penaber mabûn. 19 العام الماضي بالليل الساعة 10:30 احنا نايمة الناس كلها نايمة. روژان 19 مها آدارا سالا پار ساعت دهونی وشوه دما ام همو رازای بون داعش کتا گوندی ده گوتنما درکبن جبو چند ساعتان هونه وگرن و شینگه و ام تنش بریا سه روژان وگریانه مدید گوند ویرانه خندک لناوا گوندی کلانه زوین چاندنه همو مین گرینه خورتان ام وگراندن اگر کس کمک آخر پیشمالاوی با نکاره هرناف جبر او همو مین گریه الغري حاليا حد الواحد بيته بساتر ترابي ما تقدر تطالع عليه كلها ملقمة الأرض. دیوار هەموو شوونا گولەیانن و ناف گۆلانên گوند jî هەموو خەندەکن. Bi gelek şêweyan weke lodên axê yan jî çalên nixuman dî çekdarên Daişê hewlên xweparastin û xweveşartinê dabûn. Gundî tenê dikarin li ser hin rêçik û şivîleyên nava gund bimeşin. Ev jî ji tirsa teqîna mînên veşartiye. Ev pîremêr jî nikare bi aramî bîna xwe veda. والله عددها كثير يعني لا تنعجد ولا تنحصى. منطقة كثير بها هجمارا مینان پر مزنه ام نکارن گاوکی دروی گوند درکوین تنه ام دناف گوند دگرن اگر ام درکوین امی راسي برزگریکان بین من تعرضت زادن 3-4 زاد صارنا من اضرر المشاكل هاي نجل الارقام. برمای و مینên Neteqyayê li her devera gund belav bûyîne. بحاجة لأجل نرتاح هنا يعني كفيتنا ذل ومهانة برا يعني. ام دخوازن ایدیر حد ببن کوچبری و رسواتی بسه ام گلکی دربدر بون و راسي ايش و آزاران هاتن ام دخوازن ايدي لسر آخا خبن. لون الساكنين هنا يعني لا نسمع لا فلان ولا عتان انه يحش علينا من اجل المناطق. بێدەنگی و ترس وەکە ئەورێکی ناوا گوند و زەڤیên دەردۆراوی vedigira û mîn jî weke dijminekî xedar li bendî qurbaniya xwe ye. Amîr û pisporên şareza ji bo hilkirin û ji navbirina mînan tune ne. داخلنا بالموضوع بس القوة الإمكانية يعني ام هول ددن لإمكان ملاوازن بویستیامە پسپۆران هەیە داکو خەلک وەگەرن مالên xwe gelek xelkê deverê hîn jî ditirsin ku vegerin malên xwe. عدة أهل القرى وأهل المناطق في عندهم لسه خوف إنه يرجعوا على مناطقهم. هەر وێ demek bê û şerê Sûriyê rawesta lê wê bandor û asewarên vî şerî demeke dirêj li ser jiyana xelkê vî welatî bimînin. Hüseyin Ömer, Rûdawû.